Yabo mina iganga ngithandela ukuthi awuhluphani lo muntu. Kodwa lawo. Akula muntu ozathi yeso kuthe. Kumbubani sekhulume wathi. Kambe yikho ngikuthandela khona. Kodwa phela lawo mahlalela shuka. Kube lesifuba. Angikhuluma ningakhuluma. Vele mina kunomntu engamnyatshela manje. Hayi. Angikhulumi. Wona duba ungulahlisa. Hayi, mina ngikhulumi. Mina uzabona uzotshela ubaba labantu. Hayi, ngiyatshela manje. Ondevana usubathe. uMandevana yena uyakantshele zakhe. Wena. Kodwa yena uMandevana indaba zakhe siyazazi ukuthi itshwala lokho lokho umama mama. Athi asikhuluma. Mina nguthe. Hayi, ngikhuluma. Kodwa izwe njani? Yazi indaba yeni lesizazwakala umamazala sezabakwazi. Uthi ngaba lo muntu ngabe ebuye lapha walokhu. Wasilandela la. Mina vele yike ngakuthembi. Uba. Wena. Hayi mina ngi-honest. Hayi vele khuluma la ngizwe lami. Kahle mbuzo indoda wawuzenza so. Kodwa sho. Hello? Mandevana. Yebo Thandela. Khalima indoda wawungenza so kanje. Ngikwenze. Kama usuthathile okuzeni ngapha mina manje uyakhuluma phela bese ngiwaridi phela ngapha ukuthi maybe sokuthethwa ngabanye abantu. Ngithathe ini Mathalela ngulindile lapha phela umhlangano usuyagena phela kathesi. Ngani? Nebhasikile athi ufuna emhlanganweni ngathi utshele wathi ufuna emhlanganweni nge-30 minutes time. Ibhasikili. Kathi Mathalela wathi uthethe ibhasikile lami emhlangano ngathi ufuna emhlanganweni ngathi umhlangano uyagena lokho chairman impela emhlanganweni ngayo. Alright manje angiyabuya. Ngiyabuya sikhuluma. Khuluma ini mina ngifuna ibhasikile ukhuluma ini ngathi ususithini futhi. Hayi ngithi sembuya phela sibuye sibonisana Mandevana. Nje ngiyakhuluma nami siyabuya sikhulume khona lapha. Yenza masinya Mathalela ngathi sebenze bemfotela ngathi emhlanganweni. Mandevana. Yebo. Uqinisile? Ukuthini kahle? Ndothi ungabodlala njalo ma. Right. Ufikile lapha ade ngikhona anti. Alright manje angiyabuya sikhuluma nje siyabuya sikhuluma. Hayi ngithi sembuya abuya Mandevana singabantu siyakhulumisana. Ngikutshela ukuthi indawo le ayikho right. Kanti kusokukhanya ngathi kulomuntu osilondilela. Iphathi uyabe ngubani? Wena utshele bani? Azange ngitshele umuntu akuna umuntu engimtshele njengoba ngitshela mina ngitshela ngamuntu. Angitshela